Ibintu birakomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru mashya avuye Uvira, Fizi na Remera tugiye kuyabagezaho gatanu kuri gatanu kugira ngo mwumve uko byifashe mu rugamba. By'umwihariko turagendera no ku itangazo risohowe na FARDC, aho yashyize hanze amakuru yuzuyemo ibinyoma nk'uko mubyiye kubyiyumvira, ndetse n'andi makuru atandukanye cyane akomeje kuvugwa ku rugamba. Nshuti bavandimwe rero bacu, murakaza neza muri iyi nkuru nshya ibagezaho amakuru agezweho ku ntambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikaze ikomeje guhuza ingabo za leta ya Kinshasa n'ihuriro rigari ryayo FARDC ndetse na AFC M23, mu gihe akarere gakomeje kwinjira mu bihe bikomeye by'umutekano muke n'ibiganiro bya diplomasi bitagaragaza umusaruro uhamye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda cyane ku byabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, mu bice bya Kalundu, Katongo, Tuwetuwe ndetse no mu mudugudu wa Remera ufite amateka akomeye cyane mu mateka ya gisirikare n'ubuzima rusange bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko mugiye kubyiyumvira. Itangazo rya FARDC rivuga iki? Bavuga ko bishe abarwanyi benshi ba M23, ubwabo bakaba bari kwikomanga mu gatuza, bakavuga ko ngo bishe abarwanyi 180 ba RDF ndetse ngo na M23 nk'uko babitangaje muri itangazo. Ngira ngo murabizi filime zabo nk'uko basanzwe bazikina. Mu itangazo rya gisirikare ryasohoye ku wa 16 Mutarama 2026, umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokorade Side mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Sulieutenant Ligan Mbuyi Kalonji, yatangaje ko ingabo za FARDC zashoboye guhitana abarwanyi 180 ngo bimwihuriro bise RDF, M23, AFC mu mirwano yamaze iminsi ibiri ikomeye cyane. Iyi mirwano yabereye mu bice bya Kalundu na Katongo muri teritwari ya Uvira ndetse no muri Tuwetuwe muri teritwari ya Fizi nk'uko iri tangazo ribivuga. Imirwano yabaye ko yari ikaze cyane, aho buri ruhande rwagerageje gufata ibice bifite agaciro ka gisirikare ndetse n'agace k'imirima. Ibi bintu tubanze tuvuge kuri iyi mibare batangaje. Abasirikare 180 ba RDF kugira ngo bapfe, ntekereza ko na Kinshasa yaba yamaze kuvaho, ariko yaba yamaze kuvamo nuko yaba yamaze gufatwa. Ngira ngo murabizi neza uburyo iyi M23 yagiye ikora ibikorwa bitandukanye, yaba gufata Goma, Uvira, ariko nta hantu na hamwe bigeze bikomanga mu gatuza ngo bavuge ko bishe abasirikare ba M23 bagera ku 180. Reka twikomereze ikindi. Bavuga ko bafashe abarwanyi ndetse abenshi muri bo ngo bakaba bishyize mu biganza bya FARDC, ngo bakaba bamanitse amaboko. FARDC ivuga ko abarwanyi 22 bo muri iryo huriro bishyize mu maboko y'ingabo za leta ku gace ka Makobora, mu gihe abandi 8 ngo bafatiwe mu gace ka Kigongo. Ibi FARDC ikaba bifata nk'ikimenyetso cy'uko hari igice cy'abarwanyi batangiye gucika intege bitewe n'ubukana bw'imirwano n'igitutu cy'ingabo za leta. Ingabo za Kongo zivuga ko zanasubije mu maboko ya leta ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo RPG-7 ebyiri, imbunda ya rokete ya milimetero 107, murutsiye za 82 mm n'120 mm ndetse na mitrailleze nini ya 12 7 mm. Ibikoresho FARDC ivuga ko byakoreshwaga cyane mu kugaba ibitero bikomeye ku birindiro byayo n'ibice bituwe n'abasivile. Tujye ahitwa ngo Tuwetuwe na Poizero, aho bikigenzurwa na FARDC. Nubwo ihuriro rya AFC M23 rikomeje kugaba ibitero, FARDC iratangaza ko ibice by'ingenzi bya Tuwetuwe, Poizero n'imisozi ikikije bigicungwa n'ingabo za leta ku buryo bukomeye. Iri tangazo rishimangira ko ibitero byagabwe n'iri huriro harimo n'ibivugwamo ngo ingabo z'u Rwanda n'ibitwe yatwirwaneho bitabashije guca intege FARDC cyangwa kuyikura muri ibyo bice bifite akamaro kanini mu kurinda Uvira no kugenzura inzira zigana mu misozi miremire ya Haut Plateau. Kinshasa rero ikabishinja ingabo z'u Rwanda kuba muri Uvira. Muri tangazo rikomeye rya politiki n'igisirikare, leta ya Kinshasa yamaganye byimazeyo ikomeje gukomeza kuboneka kw'ingabo z'u Rwanda nk'uko babivuga. Ngira ngo murabizi ko bavuga ingabo z'u Rwanda mu mujyi wa Uvira, ivuga ko ari uburyarya kuba AFC M23 ivuga ko yavuye muri uwo mujyi mu gihe amakuru yo ku
ku butaka avuga ibinyuranye. Kinshasa ishinja izo ngabo gusahura, kwiba no gufata ku ngufu, ibikorwa bivugwa ko byabereye mu ijoro ryo kuwa 14 rishyira kuwa 15 Mutarama mu duce twa Nyamyanda na Kimanga mu makomini ya Karundu na Murongo. Ingabo za leta zasabye abaturage kuba maso no gutanga amakuru mu gihe zivuga ko gufungura umujyi wa Uvira byihuse biri mu byihutirwa biri gutegurwa, nubwo hari agahenge k'agateganyo gafite inyekenye mu gihe diplomasi yo mu karere ikomeje kuganirwaho n'ibihugu bitandukanye. AFC M23 ikaba ivuga ko yamaze kwinjira muri Remera ahafite agaciro gakomeye cyane mu mateka. Aya makuru avuga ko mu rundi ruhande amakuru yizewe usibye biriya bihuha bya FARDC aturuka mu bitangazamakuru birimo Actualité.cd avuga ko kuwa 15 Mutarama 2026 abarwanyi ba AFC M23 binjiye mu mudugudu wa Remera muri Sheferia Bafuriro mu misozi ya Mwaye Plateau ya teritwari ya Uvira. Ibi byabaye nyuma y'imirwano ikaze yahuje AFC M23 n'imitwe ya Wazalendo, aho inkingi z'abarwanyi zabonetse mu gitondo zigenda zinyura mu nzira zitandukanye. Uvuga ngo ni imirongo inkingi ni imirongo y'abarwanyi yagaragaye, aho abasirikare ba AFC M23 bagaragaye bagenda mu bice bitandukanye. Uko abarwanyi rero bageze i Remera, amakuru aturuka muri societe civile avuga ko AFC M23 yakoze igikorwa gikomeye cyane inyura mu midugudu ya Kaziba, Langala na Rubanga mbere yo kugera i Remera. Umwe mu bahagarariye societe civile yagize ati abarwanyi banyuze muri Langala na Rubanga, nyuma bagabanyamo amatsinda abiri, ntabwo bigabanyije amatsinda abiri, itsinda rimwe ryerekeje Ikidote, irindi ryerekeza Inakandongo. Ibi byemezwa n'andi makuru menshi atandukanye yo muri ako gace. Remera aho AFDL yahuguriye abarwanyi bayo. Remera si umudugudu usanzwe uherereye hafi muri kilometero 30 uvuye ibwegera ku muhanda RN5 uciye mu midugudu irimo Kiringe, Namtiri, Lubanga, Bwesho, Kidote. Uyu mudugudu ufite agaciro gakomeye mu mateka ya Kongo kuko ariho AFDL yigeze kugira ikigo cy'amasomo ya gisirikare mu bihe by'intambara yo mu mwaka w'1996 n'1997. Abasesenguzi benshi bavuga ko gufata Remera bishobora gufungura inzira iganisha ku murenge wa Katala mu misozi ya Plateau, bikaba byahindura cyane ishusho y'intambara muri Sud Kivu. Remera rero n'amateka ya Dr Denis Mukwege. Remera ifite n'indi nkomoko ikomeye mu mateka y'ubuzima rusange, niho ibitaro bya Panzi bifite inkomoko, aho Dr Denis Mukwege wegukanye Nobel Peace Prize muri 2018 cyangwa igihembo cya Nobel kitanavugwaho rumwe bijyanye n'ibikorwa uyu Dr Mukwege yagiye akora. Akaba rero yarigeze gukorera nka muganga mukuru mu 1996. Ibi bikaba bituma rero gufata Remera bifatwa nk'ikintu gifite igisobanuro gikomeye cya politiki, amateka n'amarangamutima haba ku baturage ndetse no ku muryango mpuzamahanga. Uko mubyumvira rero muri rusange uko ibintu bihagaze mu burasirazuba bwa Kongo byerekana intambara ikomeje gufata intera, aho buri ruhande ruvuga intsinzi mu gihe abaturage bo bakomeje kuba mu kaga gakomeye cyane hagati y'amasasu aterwa na FARDC, abarundi ndetse n'irisinda bafatanyije nka Wazalendo. Ngira ngo mwakomeje kubibona mu bice bigiye bitandukanye, aho bakomeje kugenda babombarda bakoresheje drones batojwe na MONUSCO. Bimeze bite rero? M23 ko yamaze kwemerera MONUSCO ko igomba kujya muri Uvira. Aya makuru yose ndakomeza kugenda nyabakurikiranira 5 kuri 5. Mukomeze muhane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.